Himachal-a unau pahnih te chuan Nupui atan hmeichhe pakhat an inneih tawm. Khonkhawm chunela kan lo lawm che. Himachal-a Shilai khua cheng hati hnamzing mi unau pahnih Pradip le Kapil negi te chuan Sunita chaw han chu an Nupui in tawm atan July ni som pahnih khan an nei ani. Hati hnam hi Himachal-a nam tlem te Uttarakhand state ne na anin ri na bor vela om an nia. Kumthum kalta kum sang hi somni pahnih khan scheduled tribe papuan an lo ni to nge ni. Hati hnam hi an tam lo hle a an vai hian noi thum man tling lo dewa. Himachal-a le Uttarakhand in ri na ramri thul thingtlang khua zali somnga vela an in sem dar tlang pui ani. An ni hnam hian hetianga mipa pakhat aya tamina Nupui pakhat in tawm polyandry hi an kalpui thina. Tunhnai kumrukal ta chung khan hetianga Nupui in tawm nei hi panga vel an lo om to ani. Heng nam hati ho chindan Nupui in tawm hi jodidara tia soitrin ania. Himachal-a sarkar chuan a hriat puya. Hindu Marriage Act nuaya Nupui pasal pakhat aya tam nei chu phal ni lo ma sela. Heng nam bik te tan hian hriat thiam na pek an nia. Dan bo chiat na angangai ani lo ani. Mo Sunita hi kunhat khua ami ni in Pradip le Kapila te unau pasala nei tur hianin tuman an tilui lova. Thilengkim hrethiam le mutlang savikin anei ani ti asoi ani. Pradip hi sarkar na thok ni in Unau Kapila ero hi chu foreigner na thok ani thunga. Kan nam kalphung hi kan za pui lova. Choinun zel kan du wangin ka unau pa nen hianin lungrual takin he thutluk na hi kan siam ani ti in Pradip chuan asoya. Foreigner na thokin ombo maila kan Nupui chu ka u kuta him takin ka kalsan theyanga chu kan chung ko ta na thani tin Kapila hian asoi ve bok ani. Heanin neina hian an chung te an then le rual te baka khotlang mi thanem takan tela. Hetiang in neina hian mo chu apasal tur te khua ron kalin kong zo pui thin ania. Ti chuan apasal te ina lu puin chuta chuan vai pui thiam pandit ten inneih serle sang an lo boi pui thin ani. Hati hnam inzom khom na pol lian tak hruai tu Kundal Singh Sastri chuan he an chin dan thin hi kumsang chuang fe liam ta atanga an hnam ti dan ani thu asoya. Unau mipa ten chung ko ro anin le lote anin sem dar angai lova. Unau chung ko khat anga anom zel theina na hetiang ro man na hi siam ani ati. Tin hetianga unau pani ai tamemo pasalata na nei hian in unau na thazok athen thina. Chung ko lian mi patam na nge chu a himin achak zok ani antibok. Hetianga unau mi paten Nupui anin tawm thin hi annam chin than dan het tak ni ma sela. Tunlai khovel mason zela anzinga le khathiam an lo pung ve zela. Khosak din hun le eizun na thazok an lo nei thei to hlom bok nen. Thangthar tam zok chuan he chin dan hi an kalpui to lem lo ani. Khovel mun sanga abikin Islam sa khowon tu te zinga Nupui pakhat aya tam nei anom thina. Chutiang ang Nupui pakhat aya tam nei thil danglam lutuk ani lo lain pasal pakhat aya tam nei ero hi chu hriat tura tam vak lova. Ke mangat phe hi chuanin hei hi ka voi khat hriat na ania. Amak dang dai ve khop mai. Pasal pani nei chu hmeichhe tan po haw tak ve viu mai theini. Follow nei ta se tu fa zok nge ti te kha boina thamani angem. Unauin kara in rin ton na in po ton na le in hriat thiam na thuk tak aom nge chu ngai ka ring ani. Kan lam her hriat ve vak ngai lo thil ania. Ril ruwa zo na atam du khop mai. Nang ni po in ril ruwa zo na tam taka om ve thau ka ring. Comments lamate kan soi hodon nia.